Buenas tardes sa amin si Tony Palomo do tau tamuning. Diyan namin mensyon na isi paa isi nenggin iman amko siya banangko ta. Jagin manayo di agapa mo sa mo natutungo i akagwem mo. Munga manai pudi banidat lo pudi karidat. Munga sa mga nayon i ginetre mo lo fatkiluzi. Munga fumatanayon ininaimo lo akihong ilinapsan. Be if you English, when you give with your right hand, do not let your left hand know about it. Do not give because of pride, but because of love. Do not speak of your generosity, but remain quiet and silent. Do not show off when you have given, but hide it from all to see when you give. Thank you. Si Diyos maasi.